Kini kilong ki tim skipan se khon persya. Haka second round jong ka FIFA World Cup arajar penriu. Lani ka round of 32 not out sidil. Hak arpukna trik jong Brazil ka jinge khon kan long. Hapdeng ka South Africa persya ya ka Canada haka por khat arsteng siteng tnya. Bat ka jinge khon ka ar kan long hapdeng jong ka Brazil persya ya ka Japan haka por sipo siteng minmit. Haka lai putrik jong Brazil pat ka jinge khon kan long hapdeng ka Germany persya ya ka Paraguay haka por arbaji min step. Kejingi kun ka baar pat kan long hapdeng jong ka Netherlands persya ya ka Morocco haka por nriu siteng min step. Kejingi kun ka balai pat kan long hapdeng ka Ivory Coast persya ya ka Norway haka por sipo siteng min mit. Haka sitarik jong Brazil pat kejingi kun kan long hapdeng jong ka France persya ya ka Sweden haka por ar siteng min step. Kejingi kun ka baar pat kan long hapdeng jong ka Mexico persya ya ka Ecuador haka por nriu siteng min step. Kejingi kun ka balai pat kan long hapdeng jong ka England persya ya ka Democratic Republic of the Congo haka por khanda siteng min mit. Haka artarik ujulai pat kejingi kun kan long hapdeng jong ka Belgium persya ya ka Senegal haka por sibeje siteng min mit. Haka jingi kun ka baar pat kan long hapdeng ka United States persya ya ka Bosnia and Herzegovina haka por san siteng min step. Haka laitrik jong Julai pat ka jingi kun kan long hapdeng jong ka Spain persya ya ka Austria haka por khat ar siteng min mit. Kejingi kun ka baar pat kan long hapdeng jong ka Portugal persya ya ka Croatia haka por south siteng min step. Haka jingi kun ka balai pat kan long hapdeng jong ka Switzerland persya ya ka Algeria haka por price siteng min step. Bat kejingi kun ka basau pat kan long hapdeng jong ka Australia persya ya ka Egypt haka por khatwai siteng min mit. Bata ka South Trik jong Julai pat ka jingi kun kan long hapdeng jong ka Argentina persya ya ka Cabo Verde haka por lai siteng min step. Bat ka jingi kun ka baar kan long hapdeng jong ka Colombia persya ya ka Ghana haka por nyobaji min step. Kani ka long ka sidil nakamta ka raw 32 not out jong ka FIFA World Cup arajar arfun Rio.